Romatɔwo ƒe agbalẽ ta 9. Israel ƒe domenyinyi. Nyateƒe gblɔm mele le Kristo me, nyemele alakpa dam o, eye nye dzitsinya le ɖase ɖim kpe ɖe ŋunye le Gbɔgbɔ Kɔkɔe la me, be mele nu xam ŋutɔ, eye nye dzi le veve sem ɣe sia ɣi, elabena anyo nam wu be woabu fɔm, eye woaɖem ɖa tso Kristo gbɔ, ne esia ana be nye amewo, Israeltɔwo nakpɔ ɖeɖe. Woawo tɔe nye vinyenye la, woawo tɔe nye Mawu me ŋutikɔkɔe la, nubablawo, se la xɔxɔ, gbedoxɔme subɔsubɔ la kple ŋugbedodoawo. Wonye fofoawo ƒe dzidzimeviwo, dzidzime siwo me Kristo dzɔ tso le ŋutilã nu, ame siwo nye Mawu ɖe nuwo katã dzi, ame siwo kafuna tegbee la. Amen. Ke mele eme be Mawu ƒe ŋugbedodowo zu dzodzro o, elabena menye ame siwo katã tso Israel lae nye Israeltɔwo o, alo ame siwo katã tso Abraham ƒomea me lae nye Abraham ƒe viwo o, ke boŋ Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la gblɔ be woanya wò ƒome la to Isak kple eƒe dzidzimeviwo dzi. Esia le fiafiam be menye Abraham ƒe viwo katãe nye Mawu viwo o, ke boŋ ame siwo xɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ŋugbe si wodo na Abraham dzi la se koe. Elabena ŋugbedodo lae nye esi be matrɔ ava gbɔwò le ƒe si gbɔna la me, eye Sara adzi ŋutsuvi. Menye esia ɖeɖe ko o. Rebeka hã fɔ viawo ƒe fu na mía tɔgbui Isak le ɣe ma ɣi tututu, ke esi mekpɔ dzi ve nɔviawo o, eye womewɔ nyui alo vɔ̃ o hã, bena Mawu ƒe tameɖoɖo ɖi nanɔ eteƒe le tiatia la nu, menye le dɔwɔwɔ aɖeke nu o, ke boŋ tso ame si yɔ ame gbɔ. Wogblɔ na Rebeka be tsitsitɔ la azu subɔla na ɖevitɔ la, abe ale si woŋlɔe ɖi ene be melɔ̃ Yakob, ke Esau la melé fui. Azɔ nya ka gblɔ ge míala? Ɖe Mawu tɔ medzɔ oa? Gbeɖe, elabena egblɔ na Mose be makpɔ nublanui na ame si makpɔ nublanui na la, eye nye dɔme atrɔ ɖe ame si ŋu nye dɔme atrɔ ɖo la. Eya ta esia metso amegbetɔ ƒe didi alo dɔwɔwɔ gbɔ o, ke boŋ Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ gbɔ wòtso, elabena Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la gblɔ na Farao be esia ta mefɔ wò ɖe tsitre be maɖe nye ŋusẽ ɖe go afia le mewò, be woaɖe gbeƒã nye ŋkɔ le anyigbawo katã dzi. Eya ta Mawu kpɔ nublanui na ame siwo wòlɔ̃na be yeakpɔ nublanui na la, eye wòsẽa dzime na ame siwo wòlɔ̃na be yeasẽ dzime na la. Ame aɖe abiam be ekema nu ka ta Mawu bua fɔ mí ɖo? Elabena ame kae ate ŋu atsi tsitre ɖe eƒe lɔlɔ̃ ŋu mahã? Ke wò amegbetɔ, ame ka nènye be nàhe nya kple Mawu? Ɖe ame aɖe ƒe nuwɔwɔ abia nuwɔla la be nu ka ta nèwɔm alea ɖo mahã? Ɖe mɔɖeɖe meli be zemela natsɔ anyi ame ze si ŋu bubu le, eye wòagatsɔ eƒe ɖe ame ze si ŋu bubu mele o la mahã? Nu kae adzɔ nenye be Mawu, ame si lɔ̃ ɖe eƒe dɔmedzoe kple ŋusẽ fia la, gbɔ dzi ɖi na ame siwo dze na eƒe dɔmedzoe ƒe tohehe? Eye nu kae adzɔ ne ewɔ esia be yeaɖe yeƒe ŋutikɔkɔe ƒe kesinɔnuwo afia ame siwo le mɔ kpɔm na eƒe nublanuikpɔkpɔ, ame siwo wòdzra ɖo do ŋgɔ na eƒe ŋutikɔkɔe la, mí ame siwo hã wòyɔ menye tso Yudatɔwo dome ɖeɖe ko o, ke boŋ tso ame siwo menye Yudatɔwo o la hã dome. Egblɔ le Hosea ƒe agbalẽ me be mayɔ ame siwo menye nye amewo o la be nye amewo, eye mayɔ ame siwo menye nye lɔlɔ̃tɔwo o la be nye lɔlɔ̃tɔwo.
Wogblɔ le ame siwo menye Yudatɔwo o la ŋu tsã be, menye nye amewo mienye o. Azɔ la, woayɔ wo be Mawu gbagbe la ƒe viwo. Ke Yesaya gblɔ tso Israeltɔwo ŋu be, togbɔ be wole abe ƒutake ene hã la, wo dometɔ ʋɛ aɖewo koe akpɔ ɖeɖe, elabena Aƒetɔ la atso nya me le anyigba la ŋuti, eye wòawu eƒe wɔnawo nu kaba le dzɔdzɔenyenye me. Yesaya gagblɔ be, ne menye Yehowa, Dziƒoʋakɔwo ƒe Aƒetɔe susɔ dzidzime ʋɛ aɖewo ɖi o la, ne míetsrɔ̃ abe Sodom kple Gomora ene. Israel ƒe dzimaxɔse. Azɔ nya ka gblɔ ge míala? Mawu na mɔnukpɔkpɔ ame siwo menye Yudatɔwo o la be woakpɔ ɖeɖe to xɔse me, togbɔ be wometi dzɔdzɔenyenye yome o hã. Ke Israeltɔ siwo dze agbagba vevie be yewoadze Mawu ŋu to seawo dzi wɔwɔ me la, mete ŋu dze Mawu ŋu o. Nu ka ta? Elabena wonɔ agbagba dzem be yewoakpɔ ɖeɖe to seawo dzi wɔwɔ me, eye yewoanɔ agbe nyui esime wòle be woanya be xɔse me ko yewoato akpɔ ɖeɖe hafi. Wokli nu kikli ƒe kpe la. Mawu gbe nya na wo tso nu sia ŋu le Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la me esi wògblɔ be, metsɔ agakpe aɖe da ɖe mɔ me na Zion. Ame geɖewo akli agakpe sia si nye Yesu, eye woadze anyi. Ame siwo axɔ edzi ase la, ŋu makpe wo gbeɖe o.